Mu gihe imirwano ikomeje gufata indi ntera mu misozi ya Minembwe no mu bice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo, umutwe wa MLDP twirwaneho washyize hanze itangazo rikomeye rihakana amakuru yari yatangajwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ni itangazo ryasohotse ku wa 18 Kamena 2026. MLDP twirwaneho yavuze ko Minembwe itigeze ifatwa n'ingabo za FARDC, nabo bafatanyije ishinja ihuriro rimo ngabo z'u Burundi wazanendo na FDLR komeza ibitero no gusenya imidugudu y'abaturage. Niki twirwaneho ivuga kuki yakanye ibyo FARDC yatangaje, kandi se niki yavuze kubibera muri Minembwe? Ibyo nibyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye, ariko reka mbanze mbasomere itangazo ryashyizwe hanze n'uyu mutwe wa twirwaneho. Tangazo itangazo rya MLDP twirwaneho ryo kwa 18 Kamena 2026. Ni tangazo basohoye gusa muri rurimi rw'igifaransa, ariko nagenekereje kurushyira muri rurimi rw'ikinyarwanda. Ingingo: guhakana ku mugaragaro itangazo rya FARDC Skora 2 Kivu y'Amajyepfo. Umutwe wa MLDP twirwaneho uramagana byimaze yo ibikubiye mu itangazo giswe amakuru mashya ku bikorwa bya gisirikare yasohotse kwa 17 Kamena 2026, yashyizwe hanze n'umuvugizi w'urwego rwa gisirikare rwa Skora 2 muri Kivu y'Amajyepfo. Itangazo ryawo MLDP twirwaneho ivuga ko Minembwe itigeze ifatwa n'ingabo za FARDC, iz'u Burundi wazalendo na FDLR nk'uko byatangajwe. Ivuga ko ayo makuru nta shingiro afite, kandi ko ari igice cy'ibikorwa bya propagande n'ibinyoma bigamije guhumuriza no gushyigikira ibyifuzo by'iri huriro rya gisirikare. Letiadi Mbuji Kalonji yibagiwe ko Minembwe iteganye na Walungu, bityo ko ibyo yatangaje birushaho kugaragara nk'ibidafite ishingiro kandi bidashoboka. Mugomba kwibuka kandi ko aho kurinda abaturage n'ibyabo, ingabo z'ihuriro rya leta zikomeje ibikorwa byo gutwika no gusenya imidugudu yo muri Banyamurenge. Ejo hashize imidugudu yo mu gace ka Irundu yaratwitswe, kiyongera ku yindi myinshi, ku buryo hejuru ya 90 by'imidugudu y'Abanyamurenge yamaze gusenywa mu myaka 9 ishize y'intambara. Ibyo bikorwa kandi bikorwa hakoreshejwe ibisasu biterwa n'indege z'intambara, drone z'ibitero bya kamikaze n'ibitero byo ku butaka. MLDP twirwaneho twongeye kwiyemeza kurinda abaturage b'abasivile, kandi twamaganya amakuru y'ibinyoma avuga ko agamije guhisha ukuri kw'ibibera ku rugamba no kuyobya rubanda. Ibi byakorewe Iminembwe kwa 18 Kamena 2026 mu izina rya MLDP twirwaneho. Colonel Kamasa Ndakize welcome niwe washyize umukono kuri itangazo. Yes, nuko bimeze. Iryo ni ryo tangazo ry'umutwe wa MLDP twirwaneho wasohoye itangazo nimero 003 nuko nababwiye ryo kwa 18 Kamena 2026 ya MLDP twirwaneho, aho yatangazaga amakuru yasohoye n'umuvugizi w'urwego rwa gisirikare Skora 2 muri Kivu y'Amajyepfo kwa 17. Muri itangazo bavuga ko ayo makuru adafite ishingiro. Twavuze ko amakuru yavugaga ko Minembwe yafashwe n'ingabo za FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi wazalendo na FDLR ari ibinyoma. Twirwaneho yavuze ko ayo makuru ari igice cya propagande igamije kuyobya abantu no guhisha ukuri kubiri kubera ku rugamba. Minembwe ntabwo yaguye mu maboko ya FARDC. Mu itangazo ryayo Twirwaneho yavuze ko Minembwe ikigenzurwa n'ingabo zayo. Umutwe watangaje ko ibivugwa ko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo maze gufata agace nta shingiro bifite. Bavuze ko byatangajwe n'ingabo za leta ya Kongo bishingiye ku kwifuza gutsinda mu buryo bwa politike no mu itangazamakuru, aho kuba kuri kugaragara ku rugamba. Twirwaneho yanenze Letiadi Mbuji Kalonji tuna muranyihangana naga Letiadi. MLDP twirwaneho yagarutse ku magambo yatangajwe na Letiona Mbuji Kalonji, umuvugizi wa Skora 2.
uyu mutwe wavuze ko hari amakuru yatanzwe agaragaza kutamenya neza imiterere y'akarere. Twirwaneho yavuze ko Minembwe nta mupaka ihuriweho na teritwari ya Walungu, bityo ko bimwe mu byatangajwe n'uyu muvugizi wa FARDC birushaho gutuma ayo makuru agaragara nk'atari ukuri cyangwa se ari ikinyoma. Ibirego bikomeye ku ngabo za leta. Mu butumwa bwayo MDP Twirwaneho yashinje ihuriro rya gisirikare riri ku ruhande rwa Kongo gukomeza kuvuga ibitero ku baturage. Umutwe uvuga ko aho kurinda abaturage n'imitungo yabo, ihuriro rikomeje ibikorwa byo gutwika no gusenya imidugudu. Twirwaneho ivuga ko imidugudu myinshi y'abanyamurenge yakomeje kwibasirwa n'ibikorwa. Umudugudu wa Irundo nawo waratwitswe. Mu byemede pe Twirwaneho yagarutse harimo umudugudu wa Irundu. Uyu mutwe uvuga ko uwo mudugudu watwitswe mu minsi ya vuba, kongera ku yindi nyinshi yamaze kwangizwa. Twirwaneho yavuze ko kuva intambara yatangiye mu myaka 9 ishize imidugudu irenga 90% ituwe n'abanyamurenge yamaze gusenya. Yana makuru yatanzwe n'uyu mutwe mu itangazo ryabo. Ibitero bikorwa hakoreshejwe indege n'amadrone uko byatangajwe n'uyu mutwe wa Twirwaneho. Yavuze ko ihuriro rya gisirikare mo FARDC, ingabo z'u Burundi FDLR ndetse na Wazalendo rikoresha uburyo butandukanye mu bitero. Umutwe uvuga ko harimo indege z'intambara, drone za kamikaze ndetse n'ibitero byo ku butaka. Twirwaneho ivuga ko ibyo bitero bikorwa mu buryo budatoranya, ibintu bivuga ko bishyira abaturage mu kaga gakomeye. Twirwaneho yongeye kwizeza abaturage umutekano. Nubwo imirwano ikomeje, Twirwaneho yavuze ko ikomeje kwiyemeza kurinda abaturage n'ibyabo. Umutwe watangaje ko uzakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo abaturage b'abasivile badakomeza guhura n'ingaruka z'intambara. Bavuze kandi ko uzahora urwanya amakuru y'ibinyoma ashobora kuyobya rubanda no guhisha ukuri kubiri kubera ku rugamba. Ibi bivuze iki kubibera muri Minembwe? Mu gihe impande zihanganye zikomeje gutangaza amakuru atandukanye kubera muri Minembwe, biragoye kumenya ukuri nyakuri kubibera ku rugamba. Ku ruhande rwa FARDC avuga ko hari intambwe imaze guterwa mu bikorwa bya gisirikare. Ku ruhande rwa Twirwaneho bavuga ko Minembwe ikigenzurwa n'ingabo zabo kandi ko ibivugwa ko yaguvuye cyangwa se iyi Minembwe yagiye mu maboko ya FARDC ari ibinyoma. Abasesenguzi bavuga ko ibi bigaragaza ko intambara yo mu misozi ya Minembwe ikomeje gufata indi ntera, ndetse ko amakuru ava ku mpande zombi akwiye gufatwa nk'ubushishozi mu gihe hagitegerejwe ibimenyetso byigenga. Muri make rero tutarinze kurondogora, MDP Twirwaneho yakanye yivuye inyuma amakuru avuga ko Minembwe yafashwe n'ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bayo. Uyu mutwe wanashinje ihuriro rya leta ya Kongo ririmo ingabo z'u Burundi, Wazalendo na FDLR gukomeza ibikorwa byo gusenya imidugudu y'abaturage no kugaba ibitero hakoreshejwe indege ndetse n'amadrone. Mu gihe impande zombi zikomeje gutangaza amakuru atandukanye, amaso y'abaturage n'umuryango mpuzamahanga akomeje kureba uko ibintu bizagenda muri aka gace ka Minembwe. Sawa.